Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maroiba pau Bharat na ningtambagi humbudra mga suba kumon palangi Azadi Ka Amrut Mahotsav ngasi ayuk Pradhan Mantri Narendra Modi na Gujarat ki Sabarmati Ashram da hudokre Dandi March ki padjatra su lamthakre Yausang kumay amadi Yausang Sports Festival na singbada COVID-19 gi SOP ngak na ba advisory thokre Assam amasung nungsu Bengal Vidhan Sabha Mikhal gi ahanba tangka ki minep se lokthok pangasi loiragani amasung ahanba Quad Leaders Summit ngasi virtual oina pangthoklagani Laibag asina malem gi laisat oriba COVID-19 gi lantheng satharibana masidagi ngakthoknaba asamba section thorang ahum ngakna satpinaba ningsingjari yumdagi hek sathokpada face mask upiyo mi amaga phut taruk lapna na leibiyo mai mit amadi khusa toina hamdoktuna tarutana na thambiyo hauzik mapung oiba pau Bharat na ningtambagi humbudra mga suba kumon palan ga mari leinana sayol humbudra mga subna pangthokadaba Azadi Ka Amrut Mahotsav ngasi ayuk Pradhan Mantri Narendra Modi na Gujarat ki Ahmedabad ta laiba Sabarmati Ashram da hudokre Dandi March ki marfudra mathoi suba kumon ga mari leinana padjatra amasu Sri Modi na Sabarmati Ashram dagi lamthakhi Azadi Ka Amrut Mahotsav asi jan bhagidari haiba wakhalonda jan utsav oina pangthokani mi marfuma thoina saruk yaba padjatra asi Ahmedabad ki Sabarmati Ashram dagi hauraga Nabasari gi Dandi Phawba mile chani nifuma thoi sangna satkani khongsat asi numit kun mangani changna satlaga April 5 da loisingani ningtambagi khongsat asi Dandi yauba lambida tongan ba mafamdagi miyamna saruk yagani padjatra asi gi ahanba kilometer humbudra manga gi saruk culture mantri Prahlad Singh Patel na lusingli khongsat asi gi manungda mantri na ahing leknaba thamba mafam singda padjatri singa punna ahing lekminagani amasung mathangi numita khongsat adu amuk makha sathagani numit asi Mahatma Gandhi gi aitihasik oiraba thumgi khongsat adu ningsingduna pangthokpani lising amachapan kunthra gi March 12 da Gandhi ji na padjatri marfuma thoiga loinana thumgi ain singi mayokta Sabarmati Ashram dagi Dandi Phawba satpa hauki Raija amasung Union Territory singda su Bharat na ningtambagi humbudra manga suba kumon palan ga mari leinana thoram kaya silli Manipur da su thoram kaya pangthokli Bisnupur jila gi Moirang da leiba INA Memorial dagi Sendra Phawba miyam gi khongsat ama pangthokhi thoram du Raija gi Art amasung Culture Department na Bisnupur District Administration ga khusamna na sinbani khongsat adu lamthakraba tungda Information amasung Broadcasting Mantraloy gi Regional Outreach Bureau Imphal na sinba jagoi isai gi thoram amasu pangthokhi Tengnopal jila gi Palel thong dagi Kotlen Phai Village Phawba miyam gi khongsat amasu satkhi Azadi Ka Amrut Mahotsav kamari leinana numit mangani gi oiba photo exhibition ama hayengdagi Bisnupur jila gi Moirang da leiba INA Memorial Auditorium da pangthokani Information amasung Broadcasting Mantraloy gi Regional Outreach Bureau Imphal amasung PIB Imphal na Akasbani Imphal amasung DDK Imphal ga punna sinba photo exhibition adu Information amasung Broadcasting Mantri Prakash Javadekar na video conferencing gi khuthang da haudokani palan asiga mari leinana Raijapal Dr. Nazma Heptullah amadi Mukhyamantri N. Biren yauna lusingba kaya na miyamda yaifa paujel piri Raijapal na hai leibak sinba thungbada Azadi Ka Amrut Mahotsav pangthokliba sida yawba phangjaba si chauthokchaningai ni Mukhyamantri N. Biren na hai palan thoram asida saruk yaduna athauba singi mafamda ikai khumnaba utpa oina khunai gi kanagadaba thabak humbudra manga taunaba warep laurasi amasung athauba sing aduna mangjaramba Bharat ki saktam adu semganaba warep laurasi Manipur da BJP na lusingba sarkar gi citizen centric governance ki sahi mari mapung pharakpaga mari leinana satharakpa thoram singi saruk ama oina ngasi Jiribam District Administration sinduna Babu Parada leiba RK Sanatombi Devi Vidyaloy gi auditorium da miyam punna saruk yaba yoga gi thoram ama pangthokre maduda Deputy Commissioner W Malem Nganba Senglei Jiribam Jila Parishad ki Adaksha KS Janaki Devi amasung Jila Thaki Officer sing CSO lusingba sing amadi mahiroi sing saruk yakhi Yausang kumay amadi Yausang Sports Festival na singbada COVID-19 dagi ngakthoknaba thorang singi matangda advisory amada Raija Sarkar na thokre Raija gi Health Services amadi Youth Affairs and Sports Directorate na
पुनः थोकपा एडवाइजरी अदुना हाई लंबीदा थत्तुना सेल मुनबा अमदि अबेर तैनबा यारोय थौरी सिंबी फुटबॉल रेसलिंग बॉक्सिंग सिंबा मी अमगा हकथेंगनबा मखलगी स्पोर्ट्स इवेंट सिंग पांगथोकपा यारोय स्पोर्ट्स तौफमदा मी चंगफम अमसुंग थोकफम तोंगान थमगदबनी सानबदा सरुक यारिबा मियोइसिंग अमदि येंगलिबा भाबोक खुदिंगमक मार्क्स उपगदबनी अमदि सोशल डिस्टेंसिंग ngakna satgadabani स्पोर्ट्स सिन लांगलिबा सिंगना हैंड वॉश हैंड सैनिटाइजर अमदि फेस मास्क न सिंगबा फंगहनगदबनी स्पोर्ट्स तौफम सिंगदा यामलबदा मी चामदगी हेना पुलोइदबनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी सिंगी डेडिकेटेड कोविड-19 टास्क टीम अमा लेगदबनी हाइबना सिंगबा वाफम सिंग याउरी मणिपुर कोविड-19 वैक्सीन कापखिबा मसिंग ngarang फावबदा 9,913 सुरे मदुगी मनुंगदा हेल्थ केयर वर्कर 1,938 याउरी हौखिबा पुंग 14 दा मी 1,119 वैक्सीन कापखि कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना ngarang नुमिदा वाइरम थोखिबा सेरोल अमदा हाई हौखिबा पुंग 14 दा मियोय मरी नौना पॉजिटिव ओइरखि हाइरिबा मतम असिदा मी अहुम नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखि हौजिक फावबदा पुन्ना मी 19,900 चहुम सुपना 9 पॉजिटिव ओइबदा मी 19,900 नाबा फख्रे नाबा फबगी सांगसादा 94.6 सिनोदा लैरी हौजिक एक्टिव केस 53 लैरी हौखिबा पुंग 14 दा लाइसर असिना मी अमता सिखिदे हौजिक फावबदा सिखिबा मसिंग 459 दा लेंगदना लैरी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी असम विधानसभा मिखल अहम तांकक की मिरेपसे लौथोकपा ngasi लोइरगनी तांकक असिगी ओइना स्क्रूटिनी दा मिरेपसे 10 याखिद्रबा तुंगदा मिरेप 294 लेहौरी थासिगी 19 अहम तांकक की वोट थादनगनी मरकसिदा वोट खोंबगी थबक तपना तपना कनखलकली राजनीति दल सिंगना मखोय मखोयगी मकोक थोंगबा लुसिंगबसिंगदा नत्तना एक्टर अमसुंग सैसकपा कया यावना वोट खोमनरी एक्टर रवि किशन अमसुंग सैसकपा मनोज तिवारी बीजेपी मिरेप सिंगी वोट खोमगदौरी कांग्रेस अमसुंग अतै दल सिंगनासु फिल्म स्टार कया वोट खोमबदा सिजनगदौरी दल अयाम्बना हौजिक फावबगी ओइना आसामगी एक्टर इसै सकपा सकपी अमसुंग म्यूजिक डायरेक्टर सिंग यावना फजबा इसै कया सकसक्तुना वोट खोमली मरक असिदा असम विधानसभा मिखलगी अहुमसुबा तांककी नोटिफिकेशन ngasi थोकले तांकक असिदा जिला 12 की सीट 90 अप्रैल 3 ता वोट थादनगनी बीजेपी न दल की स्टेट प्रेसिडेंट रंजित कुमार दास पु पता सार कुसीगी मिरेप ओइना अमसुंग दल की हेवी वेट हिमंत बिस्वा शर्मा बु जालुकबारी केंद्र द मिरेप ओइना लाउथोखरे राजनीति की लुचिंगबा कया अनिसुबा तांककी मिखलगी दमक मिरेप से पिसिनखरे ngasi मिरेप से पिसिनबगी अरोइबा नुमितनी हौजिक फावबदा मिरेप 113 ना मिरेप से पिसिनखरे अनिसुबा तांककी मिखलदा सीट 58 अप्रैल अमदा वोट थादनगनी नोंगसु बेंगोल दा सुंगसी अहनबा तांककी मिखलगी मिरेप से लोकथोकपगी अरोइबा नुमितनी तांकक असिदा विधानसभा केंद्र 19 दा थासिगी 19 वोट थादनगनी ngasi asi राइजा सिगिसु अनिसुबा तांककी मिरेप से पिसिनबगी अरोइबा नुमितनी तांकक असिदा विधानसभा केंद्र 19 दा अप्रैल अमदा वोट थादनगनी अहुम सुबह तांककी मिखलगी नोटिफिकेशन ngasi थोकपगा लोइनना मिरेप से पिसिनबा यारे तांकक असिदा केंद्र 19 दा अप्रैल 3 ता वोट थादनगनी अहानबा क्वाड लीडर समिट ngasi वर्चुअल ओइना पांगथोकलगनी क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क के अहानबा लुसिंगबसिंगी मिफम असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जापान की प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अमसुंग अमेरिका की राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन सरुक यागनी लुसिंगबसिंग असिना लमलमगी अमसुंग मालेमगी ओइबा वाफम कया खनगनी अमदी भारत पैसिफिक लमदम शांति ओइना पुन्ना साखरहनबगी माइकैदा तेंगबांग पिनबगी मतंगदा मोट फोंदोकनगनी लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क उपा फुट 3 लापनाना लेबा खुसा अमदी माइ मिट 3 तनाना थंबा हाइबा संबा थवंग अहुम मसे ngakna satpinaba amuk hana ningsingjari अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना भारत ना निंगतंबगी 95 सुबा कुमोन पालनगी आजादी का अमृत महोत्सव ngasi अयुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की साबरमती आश्रम दा हुदोखरे दांडी मार्च की पदयात्रा सुलम थाखरे यावसंग कुमै अमदी यावसंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल न सिंगबदा कोविड-19 की एसओपी ngaknaba एडवाइजरी थोखरे असम अमसुंग नोंगसु बेंगोल विधानसभा मिखलगी अहानबा तांककी मिरेप से लोकथोकपा ngasi लोइरगनी अमसुंग अहानबा क्वाड लीडर समिट ngasi वर्चुअल ओइना पांगथोकलगनी पाउ लोइजरे।